Ha ko dumedise moo lapeng le momamedi hohle moo e bang le mametse ditaba tsena le le hana teng. Le tle le ntshwarele sontaheng sena mokgohlane o iphile matla. Ke batla ke haellwa ke matla haholo. Empa ha re tsebe ka ema ka ditaba tsena tse re hlophileng maphelong a rona tsa baloi. Mmoho le dikereke tse sebedisang meya ena e fosahetseng ya matemona. Jwale ho bonahala ka ntle ka mono bana ba Modimo ba kgathatseha, ba kgathatswa ke meya ena ya matemona e hlophang meya ya bona. Jwale ditaba tse tsa boloi bo be bo sebedisa meya ena le bona. Ntho tse pedi tsenono, meya ya matemona le baloi ke diathoteng di bapile. Jwale se tla o makatsa ke hore re fumane ka hara dikereke, haholo dikereke tsa moya. Ke mona mo re fumanang batho ba sebedisang moya, ba sebedisa meya ena ya matemona, haholo bana ba profetang. O fumana ba profeta ka yona meya ena. Ke nnete ha se mona kaofela, empa bohloko ba taba ke hore bana ba Modimo ka ntle ka mono ba be ba sitwa kapa ba hlolwa ko ho arola baprofeta be leng ba nnete le baprofeta bana ba hapuweng ke meya ena ya matemona. Matemona a ntsa profeta dinnete le ona hobane a bona ke meya e sa amohelehang mmusong wa kganya. Empa ka lebaka la hobane re phela lefatsheng, mme re tlameha ho phetha maeto a rona ka bobedi, hobane hona le leeto la lefatshe le leeto la nama. Hona le leeto leo le tsamayang la mo moya wa hao ha o so siile lefatshe lena la ba utlwang o yang hana teng. Jwale ha se batho ba bangata ba tsebang hore na lefatshe le ba yang ho lona ha ba arohana le lefatshe lena la ba utlwang ke lefeng. Hobane kaofela bana ba Modimo re be re ithetsa ka hore re tla bona mohla re shweleng hore na ho etsahalang ka nqane. Eno ke thetso e re thetsanang ka yona, hobane re fuwe dihlomo hodima lefatshe. Ho be ho tswa ho motho fela hore na yena o a kgolwa sa se jwetswang ka lefatshe la semoya leo la tlamehang hore ha a siya lefatshe lena la ba utlwang a ye ho lona. Jwale phapang ke ena moo e leng teng. Lefatshe la semoya, kotsi ya lona ko hobane kapa ko hoba ha re le bana re be re phetha tse phethwang malapeng a bo rona.
empa re sena bonnete le tsebo ya hore malapeng ane re tswalletsweng ka hare ho ona ho be ho sejelletswa lefeng lehodimo kapa lefatshe lefeng la semoya. Jwale ha re ntse re tla re hola ho bo so tlo fitla mona mo re tlamehang hore re nyale kapa hona ho nyalwa. Mme ha re nyalwa re le basetsana ho ya ka meetlo ya rona re le thari e ntsho kapa thari ya ngwana e motsho, ngwana ye mong le e mong wa mosetsana a nyalwang o lo phetha tsa motseng ma yang teng, o siya tsena tsa hahabo. Jwale ka nako ye nngwe bana ba bananyana ba be ba apere boima bo boholo haholo, hobane jwale lerato ha le na mahlo, lerato ha le bone, lerato ha le utlwe, ha le na ditsebe. O be o tswa lelapeng leo tataisitseng ka tumelo e sa kopaneng ho hang le meya ena ya diabolosi kapa ya lehodimo la lefifi. Jwale ka lebaka la hobane lerato ha le bone, ha le na le ditsebe, ebe o so o kgahlwa ke motho enwa wa hao e lelapa labo le sebeletsang lehodimo lena la lefifi. Jwale o lekane ho siya tsohle, ha o fihla motseng mane o fumana matsale wa loya le bo squeezer kaofela ke lelapa la baloi leo. Ha o tlo tlola o rata kapa o sa rate, ha o tlo tlola, o tla be o ba joine. Jwale ke ditemana tse re kopanang le tsona tseo. Ka ho tshwanang le rona re le bahlankana, o be o tswa lelapeng le senang tsona dikarolo tseo tsa baloi le matemona. Jwale o re wa nyala wena, o lo nyala ngwana moloi, yenwa ya tshetshemang ya sa robaleng le ho robala, e tswe baloi re di-target ho bona, batho be bang re sebetsa ka thata, re tshabana le Modimo. Ke rona ba batlwang ka patla le jase, kore baloi ba re batla hodimo le tlase. Jwale bohloko ba taba e etsahalang nakong ena e re phelang ho yona, basebeletsi ba Satane le baloi ke majority. Ke nnete naha e re phelang ho yona, Bakreste re majority, empa Bakreste ke Bakreste ka molomo, ka hare re dipelong tsa rona Bokreste ha boyo. Jwale ke ka hoo ke reng basebeletsi ba Satane le baloi ke majority. Re ba bona kae na hore ke majority? Ha re tle mesebetsing ya puso,
mesebetsing ya puso mona bana ba Modimo ba lla, hobane basebeletsi ba Satane ba leka ka bojohle johle hore ba hape kapa ebe bona baokamedi mesebetsing ya puso. The key positions, CEO, HR, jwalo jwalo, ka ho tla ka tsona, jwalo ka basebetsi ba tseba hore na di key positions di eme jwang, mo procurement mola mo dintho di etsahalang, mo matla a dutseng teng. O fumana bana ba Modimo ba tsekisetswa di-position tseo, ebile ba bolawa ha ekaba ke teng, ba bolaelwa di-position tseo hobane diabolosi wa be a batla ho capture. Le position e fokolang ya ho manager fela, o fumana e le basebeletsi ba meya yena e lefifi. Kore bana ba Modimo ho ya ka mmuso wa lefifi ha ba tlameha ho hang ho ka tshwara di key position governmenteng as a whole, kore government ka bophara ba yona. Jwale bana ba Modimo bofokodi be ba nang le bona, ba sitwa ho ka hlola kapa ho ka bontsha bana ba sebeletsang mmuso wa lefifi hore ba na le boikemelo, hobane matemona a manipulator. Basebeletsi ba Satane ba tseba ho hapa bana ba Modimo hobane bana ba Modimo ke disono. Ba pretendela bana ba bang ba Modimo. Ka hara mesebetsi e ba dihlwela tsa matemona, ba loma, ba etsa mehlolo ena kaofela e etsuwang ho ka sitisa bana ba bang ba Modimo ho ka sebetsa. Jwale dikarolo tseo kaofela tseo ke tse re bontshang hore qetellong ya letsatsi matemona a tla ba a laola naha ena ya bo rona. Rona re tla be ntse re le disono, re lomana, re isa ditaba ho matemona hore tsebang hore mokoto tsatsing lena o tswa ka polane e itseng, tsatsing lena o robetse tjena na. Jwale ha se ke hatela pele ke re re tobane kapa re tjametswe ke nako e thata e re tlamehang jwale hore re senole baloi. Nako ena re leng ho yona ke nako e re tlamehang hore bana ba Modimo re eme ka maoto, re tlohelle taba ya ho kgobana, re tlohelle taba ya hore re tseba ho rapela ho feta ba bang. Dikarolo tsenono ke kopa di eme, ha re di qeteng ho tututu ha di tlo re tswela molemo. Taba hore ba bang ba tseba Jesu ho feta ba bang, ha hona ntho e jwalo. Taba hore rona re tseba ho rapela ho feta ba bang, ha hona ntho e jwalo. Hobane dikarabo tsa lehodimo ha di na dipehelo. Modimo o araba ka nako ya hae, Modimo o fetola maemo ka nako ya hae, Modimo o tlisa ditlhonolofatso ka nako ya hae. Ha hona mang kapa mang ya tsebang nako ye Modimo a nkang mehato hodima motho ye mong. Jwale
yena nako ke ya hore Modimo o a re bontsha hore o tla re senolela baloi hobane baloi ke bona ba hlophileng. Jwale ke rata hore le tseba hore re tla ba le di-program-e tse matla haholo tsa batho ba tshwarwang ditemaneng tsena tsa boloi. Re tlo ba le di-program tse matla haholo tsa batho ba reng rona re utlwile mme re kgathetse ko ho loya kapa re kgathetse ko ho loiswa. Hobane jwale bana ba Modimo ba phaphama ka bongata ba bona. Jwale ka studio ka mona ke na le bashana beso mona ba tswang Freistata mane lefatsheng la bohlokong Bethlehem. Ba itse ba rata hore ba ke ba ete ba tlo bua le balatedi ba The Change Radio. Mme ke rata fela hore re ba amohele mme re ke re utlwe hore na ditaba tse ba tlileng ka tsona ke ditaba tse jwang, mme haeba re kgona ka le bana ba Modimo ho thusa haeba hona le ditlhoko tse ba batlang hore ba thuswe ka tsona, re etseng jwalo ba kgonang. Dumelang bashana beso. Dumela ntate Mkoto. O kore ke qale ka letsohong le leqele ka mona. O ko o itsebise ho ba mamedi le balatedi hae mo. Dumelang ba mamedi le balatedi ba The Change Radio. Ka lebitso nna ke Mofokeng Lesawana Petrus, ke tswa kwana Bethlehem, Free State, Bohlokong. Ha re tle ka letsohong le letona ka mona. Ke kopa ho le dumedisa bamamedi ba The Change Radio. Atamela hanyane tshepe. Ka lebitso ke Fana wa Motholo. Ke mona leetile ke rata fela hore re boloke fela nako fela hore na ke tla qala ka wena Lesawana. Thank you ntate Mkoto. Le bewa ke mo. Ntate Mkoto, nna ntho embe ya monana hore ke qetelletse ke batlana le wena ke tla ho wena. Ntate Mkoto, nna ke hotse ke le gangster. Ke qalile ho ba gangster ho tloha ke na le dilemo tse 13 ho fihlela ke ba le bo dilemo tse bo ma 28 29 mono. So ka mora di case tse ngata tseo tse ke le ka tshwara ka tsona e sale ke sebedisa bo mriana le bo gangster ba ka ne ke na le toromene ke kenya ka letsong la ka le letona le tshehadi. O le modi kae hana jwale? Hona tjena ke dilemo tse 39. O na le 39. Ntate Mkoto. Ha o sheba hale jwalo monna ntse ke go peke dine fela o mo ka o bere. Ka tritsa ka ste ke tshwara 40. Mo dio tsofetse. Mo dio monna o tsofetse. Mo tseno mo le ntate Mkoto mara ke se tjo mo. Hala di bona Ntate Mkoto. All right, ha re fete he. Qetellong ntate Mkoto ke la tshwarwa ka di case tse ngata, ke le ka tshwarela polao, Clarence, ka tshwarela rape, Bethlehem, ka tshwarela stolen car, Peterstene. Ho tloha mono boholo ba di case ne le di case tsa ho hlaba batho fela location manene. Ka ska re lene re le di gangster re tshwara bopo re etsa. Ho fihlela ntate Mkoto ha ntse ke dutse toronkong ke bona hore case tsena jwale se di ngata tsena. Ke qala ke rapela ntate Modimo ke kopa o nthuse ke tswe monana nna ke sa ipatla monana.
mara ntse ke sebedisa moriana ke la e sebedisa moriana eno fihlela di case tseno kaofela di la ba tsa qhalwa ke soka ke pantita ntate Mokoto e sa le bana e sa le ntse ke fella trial fela itse ho ba ke tswe ka be ke ntse ke itjwetsa ke re ntate Modimo kopa o nthusa ke tswa mona ke thole mosebetsi ke tlohele jwala ke tlohele tavern ke tlohele bakgotsi e ya di la etsahala ntho tseno kaofela ka qala ho thola mosebetsi Meslareng ga be re o haya mmoshara o mo Martins ke gone na ga ha mmashara o no fihlela ga be re o qeta o tloa mo no ntate wa mono moshara le go le nne re sebetsa mono mga moshara ona itse o tlo nhira so ke tlo kganna di family car a ke fihla hae ke fihla ke jwetsa mmwaka o ga se ibile se ke o sebetsa manene mara le gwaleng le tsetlanyetse tsa license ke kgonne go kganna di family car a mmwaka a skanka tabe nono a lata le gwaleno ke ntse re a re ha ya mjwetsa go mtheno ha tlo tla sebetsa monana ke tla o tshwarisa ngwana ka o tlo hlatswa boditopo jwalo jwalo ai go tloela mono ne re haya re ba re qeta he ka dula dilemo tse ngata ntse ke dutse hae hona le abuti wa strateng sa gona ke monkile jwala ka putua ka ke Thabang Felix Mloyi o la mbatela mosebetsi mo Teki Town ke la qala ke le Flyers boy kana ka sebetsa jwalo itsantse ke bona gore ntse ke le Flyers boy ka be ke ngakeng a ke fihla ngakeng ke ba jwetsa gore ha ina ke batla ba permanent ho ne ntse ke tsamaisa dipampiri tsa shopong yeno ba la mfa moriana kana ka hlapa ka moriana ha ka feta le nako ntse ke sebedisa moriana ono msadi wa lekgowa Ulandi ba la mfounela le bona Thabang ba mfa permanent post ya gore ke tlo sebetsa ka shopong a ke sa tla tsamaisa dipampiri ka ba le casual permanent casual ke la sebetsa jwalo le bona Thabang a tloa a yo bula shopo e nngwe le msadi enana Ulandi ene le manager wa rona na go ka metse a tsamaya le yena ho fihlela ho ba le post ya bo manager so post ena na ne ke lwanela hobane nna ntate Mokota ha ke a etsa matric ke tswile sekolo ke etsa grade 10 post ena ke la lwanela jwalo ka moriana until ke be ke thola ke ba managera ibile mme ne ke mathao yena wa Castella o la re ho nna ke tlo ya ntla nne ke batla go rwala nna ne ke batla go rwala ba re ho nna before ke batla go rwala ke bue le mmwaka pele mmwaka a ba re ntho tsa go rwala ha di a loka ka be ke mmotsa hobaneng ha ka ba nhlalosetsa hobaneng a ba ga ntho tsa go rwala ha di a loka a ba founela mmeno re mmitsa Mada ba founela Mada a re ho Mada a ska ba leka a ngwadisa go e tshware hanyane mo meyo wa ngaka ke ngaka e jwang ya mo profeta kapa ngaka ya difaha ya lethuela ke ngaka e jwang ho ya ka tsebo ya hao o ya ka tsebo ya ka ha ne ke qala ho fihla re fihletse ho a mnyenyana mara ho nona le ha ne re fihla ebe re thola bo bananyana ba kereke mara wa bona ke kereke apostol ba para tshwarelo ba para diphika kapa ba para diaparo tsa apostola ba mo Nazareta gore ke batla hore fe sebopeho wa bona le mo ilapeng a tsebe hore na ba wela karolong efeng e re ke re menwana ena o apara sephega o na le sephega se ka reng sa nkwe ho tloa mono o na le sephega se seng hape se tseno ke di bonang ho batho ba di kereke tsa dipostol sephega se jwa ka mmala ka ba se sehla se e kopola se sehla ko hopola le seno se sankwe sankwe e ka bankwe e tlwaelileng kapa ya khubedu kapa e black and white ke nkonyane ka nge brown alright ka nge brown jwale wena lapeng heno ha ke kgaole taba ha re a khutlela ho yona ne ntate Mokota meyo wa ngaka o motsibile ka mang ke motsibile ka mmwaka mme wa hao ke mokereki kerekeng e feng yena
Moaka a se mokereke rona ntle ke rekile Roma ga ba re kolobetsa Roma. Moaka ke mothana le moya. ke motho a nang le moya o thwasitse le ena A so thwase. Ona kenya difaya. o na kenya difaha Tse tshehla. o ke ena a o tsebisitse mmeno ho lokile ha ratele pele he Ho tloha monono ha ke kgutlela ho mme ho Mada. A ba njwetsa hore ke buile le Moaka ka be ke mjwetsa hore Moaka o itse ke se ke ba ka rwala ntho rwala e kotsi. Ka be ke mmotsa hobaneng e le kotsi ha ka ba ngaraba a ba re ho nna o tla nyetsetsa lenaka ke tle ke rekile lenaka. Ka be ke ya ke reka lenaka ne le mshemane wa heso Teboho ene re le manager a shopong shopong ko company e lengwe mara shopong tse different. Be re etsa lenaka a qeta ho reka manakano ra isa ra siya he a etsa ka mokgo a itseng o tla etsa ka teng re kgutla hape he ha re kgutla ra nka manakano ntse re fa le bontho tse hlapang jwalo a njwetsa hore lenaka lenana ha ke hlapa ha ke tlama hore ke hlape ke le kentse molaleng tlamela ke hlapa ke le hlobole ke hlape o tloha mona qeta ho itlotsa ke tla le kgutlisetsa ke a bua le lona lenaka lena le bosibu ha ke robala ke a bua le lona ke tlo bua le lona ke le potise ka mora hloho o tloha mona ke le ntshe dipakeng tsa maoto mona ke le rwale ke robale ka lona haebe e le hore mfumadi wa ka o teng ke batla ho robala le mfumadi wa ka ha ke a tlama ho robala le yena ka lena ke kentse lenaka leno tlamele ke le ntshe budukgo e ke ba apereng ke le kenya ka budukgong bono ke a bo mena hantle ntho tse ke di apere hantle ke a di mena ke le kenya ka toropong ke le beha ka toropong sa no seng ha ke tso ke tlo nthapele tloeng ke tlo nka lenaka leno before ke apara lona o tloha mona ke tlo nka diaparo tse sekolo ke tlo apara tsona tsa nenene ke di apera ke sa tla di apara di tla hlatsuwa so lenaka lena ne le sebetsa lona ntate Mokota ke batla ho qala leshano lona ne le sebetsa ne ke kgona ho bua le lona lenaka lena ke na le thupa hape ne ke kgona hore ke chese ke bue le lona hodimo monana mo metjheleng ke msidi o nwa teng ke itlotse ka hodima dintshi ka mona ho nona le hore ha ke entse bo diphoso bo msebetsing o thole ke la fuwa bo final written warning and e ke tlo e fuwa hape e se le hore ke tlo iswa hearing e be dismiss ke tlo tswa hobane ke na le ntwana ne ke sebedisa ke le mo msebetsing ke tlo tswa ke tlo bua le lona lenaka leno ke bue le thupa eno ne ke di jwetse hore ana ke tlilo tlo sebetsa mona hona motho a tlo tla ntebela mona ke mosebetsi kwa ka ona mosebetsi ona ha ke kgutlela ka shopong bananyana ba ene ke sebetsa le bona ba tla ba tshwile ba lla o tlo tejelwa ke ba jwetse ke ra hona mohlang ba tlo ntebela bana ene ka mora monono e ra manager ka o tla ba founa mbotsa ke hantle ke ra ke hantle okay sharp re tla bua ho sana ha hona mohlang ba re ba tla ntebela kapa ba tla nkisa bo hearing ho fihlela ntate Mokoto ha ke tsebe kapa ene se le ntate Modimo ke a bona lena ne se kgathala jwale ha se ke tlamehile hore ke o tsoselletsa lenaka le se ke nyahama se ke teneya ke tla nne ke re hae ke tla nne ke ye mono ho fihlela ke latale se ke bona jwale e se le selemo sa bobedi jwale se ke sa tsoselletse lenaka ke mona jwale mo so hlaya taba tsa go kutswitse mosebetsing dieta dinyametse ke nna ke staff ha re tshware mo hanyane jwale lenaka le ha o bua le lona o wa le laela hore na o batla ho etsahaleng ka wena ke a laela ntate Mokoto jwale ha re tla tabeng ya ho tsoselletsa o no le tsoselletsa kang ha ke le tsoselletsa ke tlamehile ke ye ha Mada ke khutlise lenaka leno ke tlo ya ke rekile le letjha ke khutlisa le nono ha ke fihla ke siya tjhelete ka loka 1.5 o tlo nyetsetsa lenaka le letjha e leng hore mata lenaka leno no ke 12 months fela ke selemo ha selemo se fela wa tsoselletsa jwale o patala lenaka 1.5 ne 1.5 ntate Mokoto empa o na soka o jwetsa Mada hore na o tswakela eng mo
nna ke nnene ke mjwetse fela gore ke batla mafura a tau ka re ke batla le mafurano wa magane ke ska bua no efe wena monahanong wa hao o no nahanne kapa o tsebang ka mafura a tau le mafura a noa. Ntate Mkoto nkgono wa ka before a hlokahala kore nkgono wa ka ke yena a nang etsetsa ntho engwe le engwe ke yena ngodisitseng Setswala mang setswala mme e ne le mongakele a ne se ngaka magona tsebana le dingaka tse ngata tsa mara ne se bo Basotho ne le bo Mandebele jwalo jwalo na tsebana le batho bana ba hodimo kwana ba diplekeng tsena tse hodimo ngaka tsena tse plekeng tse hodimo jwale nkgonao jwalo ka ha hore e ne se mongake o na matha dingaka molemong wang batho ba ne ba atisa ho tla ba tlo tisa ntlo mo mme ke dulang ha bommoaka ke motho ana dumetse dinthong tsa Sesotho alright o di tsebella mo bo maime jwalo jwalo ntate Mkoto alright ha re hatele pele ho tloa mono ntate Mkoto itse ha se ke nyamisa hore ke tlamele ho tsoseletsa ke mona me hlayang bo ditaba tse ngata ya dieta di anyamela mosebetsing a seno ba ke nna so le mosebetsing ne ntse ba sena le baki ba hore dieta di nyamelwa ke eng kaofela ba ne ntse re ipotsa dieta di nyamelwa ke eng o no sa di utswi wena dieta ntate Mkoto ne ke sa di utswi o bua nnete bua nnete ntate Mkoto ne ke sa utswi dieta ntate Mkoto fela o nahana gore ne di nyametswa ke hai le teng ntse ke ipotsa lona tjena ntse ke ipotsa ntate Mkoto gore dieta di nyametswa ke jwale moralo sala le wena hobane o kwena mookamedi mo ke nna ke re manager ntho engwe le engwe tlamele e wele ka hodumaka jwale o no sa nahane hore basebetsi ba bang e no ba ke bona ba utswang ntate Mkoto yeno ke tlatla ho yona ene ntate Mkoto ha re ye pele o tloa mono ntate Mkoto ha se ke felletswe ke mosebetsi hona le ngwananyana ene ke tswa ho mo kopa ene qeta ho kopana le yena ke Mantailana nze manda wa maplasing ebile ne se ke mosentse ke mfile ngwana wa bosupa o na le bana ba bakae kwa 7 yena ne ke buang ka yena le bomme ba fapaneng ba fapaneng kaofela yena o mong fela ne ke tswa ho kopa mmoa go ka ga bana ba ke nang le bona le bana le bona ke tshore eno e ne le hona o nang le ngwana pele le yena alright itse ngwana ha qeta ho hlaya 2022 Maxapole ne le hona before maqalong a selemo ngwana ha qeta ho hlaya ke a kgola inkile ntho ka etsang ha ya etsa le kgwedi a hlahile ntate Mkoto ke fellwa ke mosebetsi e le ngwana mo ke ngwanana ke fellwa ke mosebetsi a qeta ho fellwa ke mosebetsi ke mona me ke se ke thola bo diatheke jwale ke tla tswa ke ngwatsuwe ka letsong lena la left ke tlo tswa ke seuwe ke tlo hlokomela ha ke hlapa se ke re ke a hlapa ku tlo gae man wa tshwatshwasela ke checka mono ke tshaba siponeng ke a bona ke seuwe ne ke sewa mona wa bona o no sewa ntho tse ngata ka lehare ke ipotsa hore ne a ne bile ne ke sa tsebe le gore ke eng ka ga mongwapo ka ga trata ke ipotsa ke re jwale mongwapo e se le ya eng ke ska nna ka dinkella hlohong bo ditoro ke lora bo ditoro tse snacks ke tla lora ke lwana ke lelekiswa bo dithotheng nna ntse ke sa dinkelle bo hlohong bo ditoro tseno until le mo se fetseng tata Mkoto ke before ke fihla le mo se fetseng ha ngwana ha qeta ho hlaya ke felletswe ke mosebetsi ha qeta ho fella ke mosebetsi ngwananyane ene ke tswa ho mokopa habo ke mo ntshetsa lobola kunsi ke la lwana le yena re le ka heso ka mnatha ka mpama but o la ngala after 2 weeks se o kutlwa mo ka mfounela gore msadi ya o tsamaile ke mmotsa o tsamaetseng a ga nke go mnathile ka mpama ke ga bo ntho ke ya 2 weeks back kwa ke founela batswadi ba hae ha ba sa batla utlwa nix ya ka
ke kgawane le mo se fetseng e le hore ha ntse ke matha dingaka ntate Mokoto ntse ke matha dingaka ke batla hore ke kgutlele bo mosebetsing wa bo ke mathile dingaka ha o ka kgutlela ho mada keng hobane no tseba lebaka le etsang hore mosebetsi o fele ko ba o sa tsoseletsa wa tsa ntate Mokoto bonneteng ba go hobane ke sa kgutlela ho mada hobane ngwana yeso ke yena la qalla fellwa ke mosebetsi Tebo batho la hlola hore mokgodisetse mosebetsing ke yona ntho la nyetsa hore ha o na tsoseletsa Tebo yona ntsa tsoselletsa le o la fellwa ke mosebetsi batho o la hloleha hore mokgodisetse mosebetsing mara a mo promisitse hore tla mokgodisetsa so le nna ke la itjwetsa hore ha ke tlo kgutlela mane hobane o hlolehile ho thusa ngwana heso e re ke e pele le nna mohlomong ke tla thola thuso okay jwale ntate Mokota ntse ke matha mo dingakeng tse ke batla thuso ke jwetsuwa ka ntate wa ka hona le ntate ha wa hlatswa kgutsana ke re ya ke hlatswa kgutsana ke mang ntate ke re ke ntate wa ka wa mtsebe ke ra ke mtseba ona nka hlatswa kgutsana ntate ke sa mtsebe o ga o tsebe he ntate Moleo ke yena o kwalletseng tsela ha ona motlo ya teng o kwetse nthongolong ya hao ebile re bona le tšhelete nngwe ngata mona go bontsha le tšhelete nngwe ngata ke yena kwetse matlotlo a hao a ntate Mokoto ke plana jwalo hore hey ha le tjena ho batla ke tlo sa khutsana jwale ha o mo tsebe ntate ha o hlokahetse ne ke a tseba ntate Mokoto o hlokahetse neng e ne ga hane ba tlile habo hai ne ke ba jwetse mantswe a bohloko ne ke ba jwetse hore nna ke jitopo nna ba ska tlotla njwetsa ka mthene ke sa mtsebe ha re feta mo e leng hore ntate wa hao o na sa nyala mme wa hao ha ne ke batla ditaba kaofela nna mmoa ka ona sa njwetse nnete motho ana njwetsa nnete ke mme wa hae nkgono wa hao nkgono wa ka o na njwetse fela hore e mona ntateo o dulang le ene a se ntate wa hao ka hao jwang hobane ke yena nyetsetsa nthongolong a se ntate wa hao o no sa itsebe taba a ne ke sa itsebe o no tseba le ntate wa ne ke tseba le ntate wa ka lona tjena ntse ke tseba le ntate wa ka okay a njwetsa hore ha bo ntatao ke pele mane strateng sa rona ha Makwele same street same street me ke dulang ka beng ene ha ke sheba bashimane ba mono ba banyenyana ho nna mara ba hlanka ba baholo ke a ba bona ke ga batho bana ba tshwana le nna bana a ke qetelletse ntate Mokoto itjwetsa ke re ho batla ke tlose khutsane nana mhlomong ntate wa ka o tla bula nthongolong so ke ya bo ntate wa ka mono ba njwetsa gore mona ntate wa na sa dule mona ntate wa na dula Clarence le mmemo so re tla etsa hore re ye mono ke ba jwetsa ke re ke batla ka August ke tlo metsetsa lekopokopo he ke mjwetse hore ke mtshwaretse la sa nghodisa a ntshwarela buletse la tsaka ntate wa ka le msadi wa hae ba la ngwana habo ba la tsamaya le nna he ga fihla mmenono ai ibile ntsa njwetsa hore ntata o salalla alla ka wena e salalla ka wena ibile ke mmotsa ke re hai nna mara nna go gone utlwisisa why wena o no sa gone gore o motlise mara le sa bana ke go a tseba gore ntata o na ntsa batla kopana le wena ke re ne ke tseba habo ntho ne nkutlisa bohloko habo ha na batla kopana le nna o notla ne batla ba tshwere bo di 10,000 di 15,000 ke batla o fuwa tšhelete so nna ke ba jwetse ke re nna ha ke batle tšhelete hae ke batla a tle ho nna go kopane ho ba le mmoga ke mmotsa gore ba o gwanetseng hang mfetaba go ba gwanetseng ha ke tsebe se ba o gwantshitseng so le hape ntho ne se ke monyonya le yona ke tabe eno no ha batla kopana le nna why a batla mpripe ka tšhelete ntate Mokoto a re la ya ha mmeno no ga mthola a bua taba tseno ka be ke mjwetsa ke re ka bo ankere ha ntso bona gore o sa kula holo ka bo mtlisitse khosa habo kokwana Bethlehem wa tseba kapa nkebe ba entse matsapa hore ba o bitse o ye o lo mmona ha kana go ne ke sa golo gore no le hlaha ka ne ke le hlane ke sa batla utlwa ne ke se a bona okay ntate Mokoto a ba re njwetsa gore yena o na ferekane tsatsing le nono
ha tsebe nomoro ya lejwe la ntate wa ka mara wa hopola re ile ntate Mokoto hai re ile majweng mono a re ne le mona ka iswa ho le leng a ke sa hopola o itse ke mang ke family ya rona kapa ke mogweso kapa ke mang a ke bua mono ke ba Roma he ntate wa ka he ke ba ke mo jwetsa hore ke tlo tla hape ke ntse ke le busy ke tlo batla ho etsetsa le kopo o buletse la tsaka a tjhe jwalo hona le ngwana wa mme mono o sebetsa ha mmasepala mono kwana Clarence o na itse tla ga batlela nomoro ya ntate wa ka a ntate Mokoto thile ona tjena nomoro nka ba ka e thola la ne ke etsa mokete re fihlile ntse ba re nomoro bona ba e thole eng ba mbuela tori tse ngata ka be re ya he mono ke nka majwa mangata ka ska ba nlaela batho ba holo ke nke majwa mangata ke bue ke abetse mono majwanong hlile ke etsa jwalo ke tsamaya khutlela Bethlehem he ke twa ka ona no tsamaya hantle ntate Mokoto no tletse haholo ebile batho ne bana ne ka reng ke hlabile wa mfumadi wa ka itsa fihla ka bona ena mbotsa gore o hlabile ka ga ke hlaba wa o tletse tje ke ga ena ke tsebo hobaneng o tletse a itsa qeta ho etsa mokete ono ne le mosefetseng ka August e le gore ntate Mokoto ha ke ntse ke etsa mokete ntse ke le researching hobane ka Father's Day ke le ke ka ya kerekeng ya ga ba bitsa bo my father marena ke Msotho ha se le Nigeria ke Msotho ke itjwetsa gore ntate Modimo ko gore ke kerekeng ke o rapela mhlomong dintho di tla boleha hobane na sa le qetela Roma ke sa le mnyane ke sa le sebeletsa altare so ke ile ka pele ka mono motho eno ntse re fela phatleng ntate Mokoto ya ba kwele so ha ke phaphama ke le mento ka etsang 15 minutes ke shebile ka kerekeng ke ba shebile ka kerekeng ke mshebile le yena ke ipotsa o bona ngwena kana go ha ke ipotsa gore ho etsa etseng ho tlile jwang gore ke wa motho o nyentseng o ile fela mara ha ska ba le o bona o ntse bona batho bana bo ntse ba bona ha ke phaphama ke a bona gore mona ne ke wele mona but ha ke a bona nix o etsa etse eng okay ke phaphame ke apesitswe ka lesela le spritz se smart ho tloa thekeng mona ho fihlela ka hodima maqaqailane mona so hona le mshemane mong e ke mtlwaetseng ke gift se re mmitsa Gift Malenga nke go o nyetse motho ka mo le yena o tswa ka kwana o la go honna ha mona tsane ke sa lebella go gotlawa ka go wa o tsho jwalo bata ke msheba mtheo ha ba tlo bua ene o wa read ke bona ha o jwetso gona kwena o ileng ho no ho etsala o itse fela ha lebella gore ke tlo ona sa lebella gore ke tlo ka wa o tsho jwalo a ba tswa ona mara ke msheba ke mmona mtheo wa read o tletse ditaba ka be ile go ke le yena ne le moruti he ne le moruti a tswa kwana nthontse tsa bona tsena so ntate Mokoto ka be ke qala mona ho etsa di research he ke batla ho tseba go etsalang ke wa re shiswa ke nthwena ho wa ye ke ntse di research tseno ka found out gore mono menekile kerekeng a se kerekeng thwena ke ha Satan ba ntho ke hlokometse go mthene yena ha kenya reng o kenya bracelet my father o kenya bracelet a kenya reng ka ska bana ba bang o kenya bracelet so ke dilatelletse jwalo di research tsena ke qetelletse ke bona bo Mokwena bo Mporo bo Zondo qetellong hona le video e la hlaya ka black and white ya ngwananyane mo ka kokora ke bule video ena ke la e bula video ena okay na ka YouTube ke YouTube ntate Mokoto ha ntse ke shebeletse video ena ke a hopola ga man video ena ne ke na le tsona e sa le gale bo 2012 2013 mara e le di audio ke shebelletse ka e shebella ngwananyane a nae ba misitse thabeng ya Bethlehem mo ntsa bua bo dipaki bo di embo ke la e shebella ka ga ntwe tsena ke tsa gale man ntwe tsena ho tshwe ntwe tse di teng
ke di latetse jwalo ntate Mokoto ke di latela jwalo until ntate Mokoto ke fihla mona ho tsena tsa badimo tsena tsa dingaka tsena ka re tanki ntate Modimo ne ntse ke batla tse ka re ntsona tsena ke la di shebella hona le mme ene re mshebella video tsa haholo ke mme kana ke mme ma ho tsona tse tsa ka tse etsa ha ntate Mokoto ha se mme Mazwane mme Mathapelo tse ke tsa ka kgotjeletsane tsa ya ntate Mabotjho mara ne re di mixitse ho rona mon computer ke di shebelletse ka di shebella hae ka bona hore mona na mostane motho ntho tse ntse di etsa tsena se ntho tse hantle bophelong a se ntho tse le hore di tlo re tataisa tsena ke khona ke hlokomelang jwale ntate Mokoto taba go msebetsi qetelletso fela ke taba lenaka ne ne se le mo sa bedi se ke sa tsoselletse lenaka ke okay ntho tsena tsa satane o tshonga di permanent da tswa re tlo dula re tsoselletse ke mona he ntate Mokoto me se hlokomela hore mona hantle mona re sebeletsa satane ke bue straight o sebedisa moriana ntho ntse ke di etsa ke a loya straight ke bolo ntho tse ke di etsa tsa go ke bua le manaka a ke tsebe ke bua le naka leno ke bua le eng ke mona me hlokomelang ke bua le matemona mona ha ona ntho Modimo e tjena ke mona ntate Mokoto ke la qetelletseng ke batla nne le wena ntse ke ga nka thola ntate eno nna ke batla nnete cause nnete se ke ithotse ngata ha ntse ke tsamane hona le batho ba ntse ke ba jwetsa ntse ke ba bontsha bo di video ba ntjhakelang ba tlo write bo di movie tambotsa ho shebelletseng ke ga shebelletseng ntate Mokoto ntate enwana ke yena ntate enwana ntsa thusa bana na bo batemona jwalo antse ke shebelletse ntho tse ntate Mokoto ho boetsala hore tsatsing leno a ke sa plane ke tswa kae ne ke kopana le fana e sale ke mtseba twa gale ne ke qetele fana le mthakentseng di fire ene re tsatsing leo ha ke kopana le na re kopane strateng saka mara nna ne ke ya hae yena a ya kwana re dumedisana re qeta ho dumedisana ka mofeta a qeta mofeta ka ema ka hetla a ema hetla ka msheba nna ke ipotsang ka kelello motho di fadi kae ke ipotsa gore motho e be wa tseba ntho tse ke di shebellang ntate Mokoto wa tsa fana la reng hona la re mona ke atla wena ene ka thaba ka gotla eno la fihla ka ba senya nako ntate Mokoto la fihla fana a thola ntse ke di shebelletse di video tsena na YouTube mona ba mbotsa go shebelletse ka be ke re thola o shebella ga la thola ntate Mokoto ga di shebella nna re kenyetse ding ka di shebella ke mona ntate Mokoto a sa njotsa gore hai monna nna hona le ntho di voice tse buang le nna ke re di voice o re ke why o bua ka di voice o mana ntho tsena di bua le nna ntho tsena di ntlanjwetsa ke etseng ke a mmotsa ka difa ke re mana difa di etse ho etseng ka difa no di kenya ga nna ntho tsena ke sa di batla ke go etsalang ga mana ntho tsena ntho tse nyetsisang tsona ke ntho tse sa lokang kaofela so ntate Mokoto ha ke no ntsha le khopho ya fana o nqoqetse ntho tse ngata ntate Mokoto tse di ne ke sa robala sa robala ntate Mokoto ka ska lona tjena ha go kgone go robala go gore nna ke bue nnete nna ha ke kgone go robala nkampa ka robala ka bo 4 bo 5 ke a tso go tloa mone tla batla bo mtshare tla utlwa ke kgathetse ke tla robala ke bona bothata ke nang le bona ntate Mokoto bane ke hlokomela hore le nna ihlile ke na le matemona ha ona hore nka tlo sebedisa manaka ka tlo sebedisa bo dithupe ne ke bua le tsona ke sa tsebe gore ne ke bua le ke a dumela le nna ke na le matemona hobane le ntho ne ke di etsa hai ke ntho tse kotsi ntate Mokoto la ka fihla Bethlehem mano a go o batla le sawana ha ona motho a sa ntsebeng ba ntse ba kaofela Bethlehem ba ntse ba go ke le gangster ne ke le tsotsi ba ntse ba lona tjena go mtheno pela impe ba re pela ka impe ebile batho ne ke ba tloetsa ho le ne ba rata mbitsa Dr. Evil
o thabela maemo ao ne le ke a thabela haholo cause ha ne ke le gangster ntate Mokoto ne ke sa kgotsofala ke sa bone madi oh ne ke sa kgotsofala o no le motho a thipa o ene ne khona ho lwantsha bo batho ba tete ke le mo o anka kae matlao a ke jwale ne ke kenya bo ditoro oh ne ke tseba ha ke eme mo ha letla ke tlo hata ditepe tse tharo ke morao once fela la hata me le hatileng ho fetse ka lo oh ha baka hata mona mo wena o seng o tluile teng ha ke hatile mona ke hata tepe tse tharo ya morao lona nke re la tamela ha se la hatile mo me ke hatile mo ha le sa tla bona ni ke lo sa ntla ne le ipotse go mtho go nno go hlaba jwang re le bangata a le one ya ntate Mokoto jalo o kgathetse ntho ntate Mokoto ke kgathetse ba ne se ke thola bo diatheke ke tla thola ke ngwajuwe ke sa tsebe ke ngwajuweng boneneng bo ditoro ke tla bua tse ke di hopolang cause nna boholo ba ditoro nna ke di hopole a lo ga toro twa mono senga ke sa hopola etsetse ka mora kopane le fana ne se ke na le lo ga bo ditoro ona le mshemane ke re ke nka lwana le yena ke le ka misa le bollong mnyana ho lona ke le ka misa le bollong ga lwanela taba go na tlamile am first screen sa computer ke mlukisetse computer am first screen sa computer bane pitbull yona na sa mfile ntho ya la re lwantsha ke yona nthweno ka qetelletse ntho tse ntse ke nkile dintho tse ka o yena ka tung kaofela ke ba le maditse ba la ntshwarisa sedile nono ene le tshware case a tla tlo mbotsa ka mjwetsa go mthena ne re tshepisane hore ke tlo mlokisetsa computer am first screen sa computer o tla monono ya ba sa nsukudisa ke ya ke mlwantsha le yena o fanne ka story seno ba re kopanya ba go jwetsa re qhale case so tsatsing leno ke jwetsa fana ke re mona ke lorile mshemane nne ke tswa a ke tseme ne ke tswa kae pla heso e ka reng ke tlo kena heso o tla ile ka mora tsa malentja ba tentwe mmakatsang o apere makala mmele kaofela tla ile ka sefatlhego fela mara ke a mmona gore ke mamuthino o tlile ka ntjantje ne tshwere ka lerapo e tsamaya ka pele but itse a qata mfeta motho ke bona sa tshwere ntja a mbetsa ka yona ke mona me ke kapang ke nathanya fatshe ka hlo a qata nathanya fatshe ka hlo o disappearile mthini le ntjene ke a phaphama ke re ntate Modimo ke batle ne ke lore toro tse tjena ebile ke rata go ntate Modimo ke rata haya ke rata ne ke lore masepa toro tse tjena ke rata o tjojwale e le gore ntate Mokotona ne ke sa rapele ke qala go rapela ona tjena ka mora re kopane le bo mme Thandi bo mme Noko bo mme Afani mme Richel ke temene sa re qala go rapele mara ntse ke ba le bo diatheke tsene ke tla tswantse ke ngwajuwe ke bontshe fana jwale hona le toro ke le ke nka e lora ya gore ke tlamele ke bule gate mo me ke dulang ha bo mmwaka so holda le ausi mongalata wa strateng sa rona ha thwasa o kentse difaya o kentse lenyetse mo hae le mmwaka ke batho ba ke ba khotsi tloa gale yena ene le mkhotsi o swa ka o la tla tlo njwetsa ka ntwe so nna ke la mjwetsa ona tjena gore nna ke sa dikena ntwe tsena tsa gore ke tlamele ke bula di gate ya ona badimo ntho ya badimo ha iyo ntho tsa nye ke dinowa tsene ntse re di rapela tsena ntho tsene ntse re etsa mekete tsena a se badimo ntho tseno se ntho tse nnete ke dinowa ke la mmotsa ntate Mokoto before ke tla monana ka mmotsa ka kopa o go njwetsa sethoko badimo ke dinowa na a go honna ya badimo ke dinowa ma gona le badimo ba metsing hona le badimo ka gae nna ke kene tabeno a hao yena le ngwana heso ntate Mokoto ona le ngwana heso a hlahlamantebo ona le moya ena wa yo strong ibile o latile le balwetsi ba teng ka monna ke dudile bona bana ba dula ka mtseku ona batla ke ba bone ke mjetse ka nna nke be ka bona ntwe tsentsa o tsena so ke mjwetsi itse le ena hore ntwena o etsang yena e against Modimo di voice tse di utlwa tsena ke matemona ke moya Satan so I believe that Mokoto so nna ke ntwe ke tjwetsitseng ka ga nna ke tlo kgetha tsela ka e ke tlo enka ntho tsa badimo ntho tsa dingaka ntho tsa kereke efe kapa efe even le Rome ke kolobeleditsweng ho yona ke sa dikena ke tla inkela bebele ke ipalle yona ka tu ke ithapelle ntate Mokoto all right jwale
Ke utlwile o bua taba ya hore my father o kenya bracelet mme o qetella o fumana hore ha se kereke moo. Nnete ya hore my father ha se kereke moo o e thotse kae? Ntate Mokoto ke thotse ha ntse ke researcha se ke thola Mokwena yena kgale ke a mtseba o tloha Bethlehem o nona le batho ba bangata Bethlehem ne ba kereka kerekeng yae. Ke mona me ke hlokometseng hore okay batho bana ba sebetsa kaofela le bo Mokwena bo Zondo bo Mporo le Mporo le ena na fihla Bethlehem na ba rapella batho ha ba dia ba etsang. So ke mona me ke hlokometseng hore batho bana na kaofela ha ba sebeletse Modimo, ha ba sebeletse Modimo. Ke yona ntho ke hlokometseng Ntate Mokoto. Hape ke believe hore ke Ntate Modimo o ntsa mbula mahlo. Okay. Hobane Ntate Mokoto le mogotsi wa ka yo gift le yena ona lo ga njwetse dinnete. Ne neng ha njwetse dinnete mhlomong o tshaba go satana o tla mlwantsha. Ke dinnete di fetsa o Ke le ka mmotsa ka di tongues tse tsa rapelang ka tsona. A ba njwetsa go invite matemon. ka kerekeng. Mara kereke ya nna ke soka ke ya ne qala ho ya o eno e sale ya mogotsi wa utse ke mogotsi wa mohole. Ene ke la ba ka mjwetsa ka re mona wa bana man mo nonkisitse man o nonkisitse ha Satan. O la dumela re e ya mtho ha lo ka eno mona le nna khona tlhokomelang ka ga hona go khona o hlokomelang khose le wena o rapela ka di tongues. That's why ke la o jwetsa go tlwele kereke a ena mlemo kereke ena o eno ha ona gore nna le wena ne re le ditsotsi ne re etsa eng o tloa mona wena o sonyamela so gutla le moruti ka mjetsa ka ga tabena eno ai O no sa bone bohlokwa bo le teng hore nako e tlang o ko tle le yena mo. ke tla traya Ntate Mokoto go ke buele ke tla traya o ke buele Mohlomong ho na le leqephela tla re bulela lona le wena o sa le tsebe. Ntate Mokoto ba ne nthola ka njwetsa yona ha no re yena nke o njwetsa hore o tse mona bo ba ruti bana ba bang ga tsamaya re a sekolong a gutla sekolong o tla bo ba o jwetsa hore kerekeng o mo bula kereke o nke bohlo ya fariki kapa ya kgomo o itshekele mono diboko tseo tse tswang mo ke phutheho ya hao nana lo njwetsa bontho tse jwalo Ntate Mokoto Jwale taba hao e fella mo. Nna taba ka Ntate Mokoto e fella monana hobane ke hlokometse hore ntho ne ke di etsa ne ke le kgahlanong le Modimo. Ntho ne ke di etsa ne ke loya a ke tlo e pata ke boloi kaofela ke a loya ntho ne ke di etsa le hore ke bue le bo manaka ke bue le bo dithupa tseno hobane di sebetsa tsona Ntate Mokoto hobane le hona le nngwe e ke batlang ho bua Ntate Mokoto ke ngwananyana enana e Alansia yena ntse ke mo rata ke batho qala leshano ke traile hore ke bue le yena re kgutlelane yena ke nna lahlile nna ke amlahla ke traile hore kgutlelane so ene se le motho e le gore yena o busy ka bo dingaka jwalo ke a bona sa bona hore nna le yena re tla kgutlisetswa ke dingaka so ke la mjwetsa ka re Mantailana ha ona mhlana le wena re tlo kgutlalana ka dingaka meriana eno no e sebedisang ha e tlo sebetsa cause ne ke believe o tsona ntho tseno ne di sebetsa no a ke sa believe o tsona ha ona mhlana di tlo sebetsa so o qetelletsa sa njwetsitse hobane ke mjwetsitse ka re o tlo matha hohle ka wa bona ngakeng eo o ileng ho yona ona tje la mpatela go ile ngakeng hobane nna ne ke tseba go ile ngakeng o la njwetsa the following day hore ne ke ile ngakeng ebile ba mbutsitse ka wena ba itse wena hona mhlang o tlo sebetsa ka re ha hona mhlang ke tlo sebetsa nke kgale ke ba sebeletsa so le wena o stop ntho tse ntsa go nno e dingakeng and ntho one the more o ntswa ngakeng the more ntse ba tlo kenya di spirit tsena ke ntho one ke tlo jwetsa yona ka gona tjena ha ba gona le moya a re ba tshola ka re e qala mono ntho ene ha o ya moya ke re le nna gale ke di matha dingaka ntse ba re ke na le moya nna ne ke dula ke ba jwetsa ke re nna ke na ntho eno yo a ke na yone ne ke dula ke ba jwetsa re nna ke na ntho eno so ke buile le yena ke mjwetsitse ka re kopa o rapele tloela dingaka tloela o go nnwetse mkete ya badimo sa tsebeng go o etsetsa mamkete
ke mjwetsitse ntate Mokoto. ke tseo he Mui ditaba tsa lesawana ngwana bo rona ka mona. Ke dumela hore dingata dintho tse re tlo ithuta tsona ho bana ba bo rona. Jwale ke rata hore re ke re fetele ka ho ntate Fana re utlwe hore na hantle yena o kgathatswa ke eng kapa o kgathaditswe ke eng leetong lena la ntseng a le tsamaya, hobane ke bona ba le babedi o tla nhlakisetsa. Jwale le sawana Ntate Mokoto, o qetelletse o etsa jwang jwalo ka thepa eo e nontse eng ka dingakeng? ntate Mokoto ke la tjhesa ka mora hore ke thuse Fana yo tjhesa bo maselano a ya no bo dikerese bo dimpepa tseno tsa hae tseno. Le nna ke la diphutha ke la nka lena ka leno ka nka toromo ka nka lenda tseno tse pedi bile ngwe nena le thupa ne ke ntswe thupa. Ke la di tjhesa ntate Mokoto le dimpepa tseno tsene ke di sebedisa. Le o mongwe ne ko reketswe ke mmaka o motsho wa charcoal, nkare charcoal tjena ke la di tjhesa kaofela ntate Mokoto to 10 before ke tla mona. Ebile ke di jwetsa hore nna le sa le mona ke re le phela thotong tse tjheleng nna kopa letso ho nna. Ne ke sa tsebe hore ho etsa ntho tsena ke ipitsetsa matemona ke ipitsetsa satane ke kene ka rammuso wa lefifi. Mme wa hao a reng jwale hao o panolla wena? Mwaka itse ke mjwetsa hore nna ke o tjhesa ntho tseno ntate Mokoto. Hai ona sa batle hore ke di tjhese a mbotsa hobane ke mjwetsitse ka re ha ona molemo hore re tlo sebedisa ntho tsena. Lona ntse le believe tabeng tsa ena tsa lona tsa bomoya khosa ka ska ke le lona le batho ba moya ntse la believe ntho tseno ene ntho tsena ha di yo tseno ha di yo ntho tse tsa moya tseno ke ntatsa satane kaofela. Yena ntate Mokoto ke la mjwetsa nna ke mjwetsitse ka ke bophelo ba ka ho tla hana bate nna ke bophelo ba ka hobane la ne re tlamehile o tla mona na sa bate ke la mjwetsa ka re o rata kapa o sa rate ke tlo tsamaya. O a tseba ka nna mme wa hao? Wa tseba ntate Mokoto ke le ka ba sendela le di video tse ntsa o tseno. A reng ka tsona? Hona tjena ha ne go hleka le jwela ausi wa ka re tla etsa strike hore ba se ke ba bua ka nna. O itse ho nna ha isno ba Mokoto eno wa hao eno ke yena o kentseng matemona ka ra ho betere hona hore ke kenwe ke matemona ha hona le hore ke tlo ke kene ka ga matemona satane ka go betere ka gona tjena lona ka ska le batho ba moya le mtsekisetsa ntse le go nkile matla lona ke matla a fankileng ha ba ka ba ngaraba. Oh mme wa hao le yena o re ke nkile matla bona? Nna ke nne ke ba tseba ne ke ba sendela di video tseno a bana ba ntse ba re ba batla mata le ke Gamanala Mporo. re na le yona record ena eno a re Mokoto re tla mmontsha rona re sebetsa jwang o tla gola mona o tla gola re na le yona. Le nna ke dula ke ba bang ke re bona ba believe ntho ntse ke a ba botsa ke rang ke re le dula le go nkile matla ke matla a fankile ngona tje wa le tlamele le hobane le sa batla go ke yena. Le bua ntho tse ngata ka yena ke re kaofela ntse di bua ntho tse jwalo ke re nna ke tlo ya yena ena ona mthatlo nthi ene ke mona na mthala nthi. All right, thank you. Modimo tla re hlolela mo hilapeng le ikutlwela ditaba tsena ka mokgwa di leng ka teng. Rona re tla bua ha Modimo a sa iponahaditse ho bana ba hae. Tsena tse ngata tse ntseng di etsahala ka ntle e tla nako ya tsona ha re hateleng pele.